मरादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकेश बेज़ान माशुमारा वशत कनी चूँकि ईरान और पाकिस्तान न्यामा कशीदा सूरत हाल कस्तें बरकरार हैं गस्तंगे रोचा ईरानी फोर्सेस निमगा मद गंदे के मिसाइल औरश कनक बुत्ता पंजगूरे सिमसरी दमक चीदगिया उदा आलमे दिमात का कैसे चौक चरी और शाब ईरान बुत्तगा चूँकि चर्चा पद सोशल मीडिया आए आनी फोटो के अंदर बुत्ता के आबे बेगुनाह चौक के ताऊ आबादी सरा ईरान औरश को ताओ चर्चा पद दफ्तर कारजा कैसे आए सख्त एहतजाज को तगा वती सफ़ीर के हस्ते ईरान मौजूदी आइए लोटा इनका ऐलान को तगा दोमी मगा पाकिस्तान मौजूदी ईरानी सफ़ीर गुशक बुतगा के वापस ईरान बरोती वाले मरूची अनागता मदी गंदे के सब्बा में आल दिमात का के पाकिस्तानी फोर्सेस ईरान औरश कोता उद दहशत गर्दानी टिकाना के हस्ता निशानक जोड़ कतगा बाज़ी दहशत गर्दी कुशक बुता तो दफ्तर कारजा तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलूचा प्रेस ब्रीफिंग को तगा ये चीज़ें अपडेट्स कहते हैं जर्नलिस्ट या मीडिया दातगा और ये गुशक अमी बुतगा के बलूचिस्तान सरा और शपद इशिया पस्ती ऑपरेशन के हस्ते मर्ग बहार सरमचार नामा कनक बुत्ता बाज़ें बुंजल टिकाना के हस्ता नाशरकारानी निशानक जोड़ कनक बुतगा बाज़ें ने कुशक बुत्ता और दोमी निमगा दफ्तर कारजा मुताबिक दहशत गर्दी के हस्ते ईरानी हुकूमत अमलदारी धमक के हस्ता आउदा मुकीम बुतगा को इंटेलिजेंस मालूमात सरा को तक ऑपरेशन के असनीश नाम मर्ग बार सरमचार इरकनक बुत्ता संगीन कदशात के अस्ता मौजूद हैं तो पमेश का ये ऑपरेशन कनक बुत्ता चर्चिया बद के अस्ते पाकिस्तानी फोर्सेस वापस अतका तो दफ्तर कारजा ये हम गुश्ता के दहशत गर्दानी मौजूदगी और सरगर्मियानी टोज शवायद के अस्ते डोजियर ईरान को शेयर कनक बुत्ता तो बाज़ वदा ईरान सरपत कनक बुत्ता के मामलात मौजूद है तो ये प्रेस ब्रीफिंग का मजीद दफ्तर कारजा तर्जुमाना चाहिए कुछ दिलगोश करने वाली मराकशा दीमाबरी series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Balochistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margbar Sarmachar. Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. As a responsible member of the international community, Pakistan upholds the principles and purposes of the UN Charter, including territorial integrity and sovereignty of member states. Guided by these principles and in exercise of our legitimate rights within international law, Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions.
بڑا چاروں کو دفتر کار جانچوں کا پودل آل دلگوش کو تو آئی گوشہ ہمیشہ کہ کارروائی پاکستان درستیں قطرات کے استان یہ خلاف قومی سلامتی تحفظ اور دفاع واسطہ یک عزم ہے کہ کنک بتا اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یہ معلومات شیئر کنک بتگاں اور ایران باز بنا سرپت کنک بتا شیئر ڈوزیئر ہم وہ ایرانہ شیئر کنک بتا تو پاکستان ایران خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے استیں آئیے مکمل احترامہ کا تو مروچی کی کارروائی کے استیں آئیے یقین مول مراد پاکستان وتی سلامتی کو مفاد اصول بتا بھلے چونکہ مگندگاہ ہیں کہ دفتر خارجہ بیانہ پریس بریفنگ کا پد چونکہ آئی ایس پی آر نے مگا یک پریس ریلیز یہ اسٹیٹمنٹ جاری کنک بتگا تو آئی ایس پی آر ہمیں گوشکا کہ ایران جوابی سرجیکل اسٹرائک کے گوشک بتا اور ایران بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کے استا آنی ٹکانہ نشانک جوڑ کنک بتگاں اور یہ گپ کیسنی یقینی جوڑ کنک بھی کہ عام مردم یا عام شہری کیسنیاں تاوان برسی اور فوج ایرانی حدودہ کو تگیں آپریشن مرگ بہار سر مچارے نام دیا بتا اور دو مہینے مگا آئی ایس پی آر اسٹیٹمنٹ ردا بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ نامی تنظیم کے استا آہنیہ زیر استعمال ٹکانہ کے استا انٹیلیجنس اطلاع بنیادہ آپریشن آگوں ختم کنک بتگاں اور دو مہینے مگا آئی ایس پی آر چیزیں نام کے استا آدیما اور تگتا کہ یہ کشک بتگاں بلے چرشی پد بلوچ مسلح تنظیم کے استا بی ایل ایف نے مگا اسٹیٹمنٹ دیمات گا کہ نہ کہ ایران آنی ایک بنجل یا ٹکانے موجودی ہوں نہ کہ میں ایک امرا یا سنگتی کشک بتا تو مروچی یہ واقعہ پد مگندے کہ ایران نے مگا ہم یک اسٹیٹمنٹ جاری کنک بتگا یا بی بی سی فارسیہ گپ دیما ارتگا کہ ایران سیستان و بلوچستان ڈپٹی سیکورٹی گورنر کہتے ہیں سراوانہ بتگیں ای اورش کہتے ہیں آئی تو کا سے زالبول و چار چوک کشک بتگاں ہوشی تو کا دگیچ مردم یا دہشت گرد کشک نہ بتا گستگے روچا ودی کہ ایران نے مگا پاکستان سرا اورش کنک بتگا ایران ہمیں گوشتگا کہ ای جیش العدل دہشت گرد کے استان آ نشانک جوڑ کنک بتگا والے پاکستان پدا اسٹیٹمنٹ جاری کتگا کہ ای چوک کو زالبو سے چوکاں کے استان کشک بتگا بولے سوشل میڈیا ہم ویڈیو ودی کے دستگت نہ تو مامی دستگا کہ ای چوکاں بلکہ دہشت گرد نہ چونکہ گستگے روچے ایران بیان میں روچی پاکستان یہ اسٹیٹمنٹ کے استان دونوں تو کا یک تضادی یک کنٹرڈکشن گندک بوگائیں دوئینہ اسٹیٹمنٹس کے استان کنٹرڈکٹاں تو حقائق چیاں یا ویریفائی چون بتگاں تو یہ حوالہ بعضیں سوالات چستواں بھلے دومی انگلہ ودی کے چارک بھی تو ایران و پاکستان یک مزن بارڈر ہے کہ 60 کلومیٹر ہے یہ بارڈر کے ہستے افغانستان بارڈر بندات بھی عہدہ کے ہستے جیونیا یہ زرا لگ گی تو یہ بارڈر گشتری نمگاں جہمنندی مردم کے ہستاں شانی دوئی نمگاں بلوچ جہمنندہ تو اشانی کاروبار کے ہستے ایران بارڈر کو وابستہ ہیں تو ایران بارڈر کاروبار کے ہستے آئی سرا مگندگاں ایک بندشی پیسرا چی موجود ہیں اس مگلنگ غیر قانونی کاروبار نامہ دارک بتا تو کاروبار کے ہستے آدم محلو کا بعض تاوان نقصان رستہ بھلے ایک کشیدگی خراب صورتحال کے ہستے موجودہ آلاتاں یا موجودہ صورتحال کو جام نیمگا بھاؤ ایران پاکستان یہ تعلقات کے ہستاں اچھے بڑا متاثر بود کنا تو چونکہ مگندگاہیں کہ دفتر خارجہ اسٹیٹمنٹ چرشی پدا آئی ایس پی آر بیان او پدا بلوچ مسلح تنظیم کے ہستاں آہنی بیان تو شاید تو کا عقائق کے ہستیاں شواز کنک پاس مشکلی بڑا دار چاروں کو میں روچے مونگا پستر کا پتران کنیں بریک کا پد پدا شما نیمگا کائیں مکوش کنیں کہ یہ والا تجزیہ سیاسی رہنما کے ہستاں آہاں گھومے کا پتران بھی بریکی ود بوتا پدا شما نیمگا کائیں گیشن کا پتران کنیں